खुलुमका takurona nang itu Asam Tripura People News Channel ang Aksi Tripura logere tumbi video no paya sabjara tini nong bagi des guru puno khobor tipai tungo ang khobor ko bai ang diskamo information donan bagai so video no paya sabjara nai and support kali besi kali because noni support makla se video gane nani accepted tungo aro phamao noni like comment share but subscriber ro phayang klai phambai thao so please taku bukuro mara farao support khlai tungdi amahike asamni kokburu kokbai information video noni bagai tuifanan bagai besi ke noni support nango so fighting coaching video no start khalai sinai video ni main topic point no thangai sinai 11 December kaisa candidate বৈঠক khalai jakha o বৈঠক chini asami cm মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কয়েকটা অ্যানাউন্সমেন্ট khalai rakha যেহেতু chini asami bagai অনেক asami je তোমার নাগরিক bagai অনেক গাম मतलब অনেক nangmani announcement and nangmani kok kokno joto asami protekta nagorik ni bagai onek important mane onek nangmani sinani nango joto kokno protekta asami nagorik takurok aadhar card ni bagai je ব্যবস্থা abo kisu poriborton khaijaka asam sarkara tabukni sini aadhar card sudu apply khlai haya mane ki जों aadhar card apply khlai mane abhaya mane aadhar card जों jodi apply khlai mane direct circle office physically document verification ma khlainai asam sarkar kaisa niyam khlairnai tarpore circle office thangai circle office bino document verification ma khlainai jodi kebo aadhar card abedan khlai direct circle officer of noni document verify complete khlaiye green signal angklai asaklan one subdin ini aadhar card dan mane angkha tarpore sini aadhar card manai गोबां जों अनलाइन एप्लाइ खायो किन्तु ताबो एप्लाइ खालामो बाट डकुमेन्ट फिजिकली नों सार्केल अफिसाव थाङै भेरिफाइ माखायनाय भेरिफाइ कमप्लिट माखायनाय कारण मोनसे जे स्टेट माने राज्य बायदिन ग्रुप अनेक फायो किसु नकल डकुमेन्ट बाय फाय आधार कार्ड बानायो आरामसे जेपन खालाय दङ अबन बागै आसाम सरकार अमो मतलब अ डिसाइड खालायका माने अ सिद्धांत आरो कायसा अनेक गामखौ ताकुबुकुराव फाइनाल 15 डिसेम्बर नि सिनि प्राय राज्यनि प्राय 20 लाख ब्रुग्न रेशन कार्ड परिवर्तन खालामनाय मतलब परिधान माने रेशन कार्ड रिजार्व हिए साख्लायखा माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा एंड ताबुकनि सिनि ताकुर प्रत्येकटा जिल्लाव मेडिकल कॉलेज कायसा तंना हिए शाखा प्रत्येकटा राज्यव माने प्रत्येकटा जिल्लाव हर एक जिल्ला व कायसा मेडिकल कॉलेज तंना हिए साख्लायखा माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ताकुबुकुराव प्लीज वीडियो no jesuk mansat like comment share khadi video bra jatong khlai hanjama jenango abun bagai asam tripura people news no channel loge ruitungdi jehetu nong bagai kokbor kokbai nong bagai gam मतलब update tu mane ti ya